بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به من نعمة، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. musidɓe julɓe tedduɓe, caggal yettugol meɗen Allah subhanahu wa ta'ala duwano annabi meɗen ɓurnaɗo tage fo gonnulira yurmede, o yettini dina kan, o laɓani mofte ɗen reedu, ko o fatoto o acci mofte ɗen e dow lawol danewol ngol andanɗa hoorema peggade hala e maggol, niɓe ala e maggol, majjere ala e maggol, oñare ala e maggol. kala oñiɗo ma kala majjuɗo haray ɗum ɗon ko kanko ɗaɓɓani ɗum hoore makko, ko kanko jofindini hoore makko, malkisi hoore makko, yo Allah dandu en. Eɗen ka deftere meɗen manzuma, nde ɗo deftere imam al-ahsa'i al-maliki, woni ceerno meɗen ahmad bun musharraf al-ahsa'i al-maliki, yo Allah yurme mo, fatiɗo hitande wulure temeɗɗiɗi e capanɗe jeetati e jowi firgu. Nde ɗo deftere ko moƴƴini nde ɗo no wulirten noon e no fillorten noon e kala finande, o tuugi e muqaddima deftere wiyete nden ar-risala nde ceerno meɗen imam ibnu abi zayd al-qayrawani moƴƴini nden ka daɗɗande ma ka udditande deftere nden. Kanko ibnu abi zayd al-qayrawani o yewti ɗon fii ko ɓerɗe julɓe ɓen haani fiɓude e ko ɗenɗe maɓɓe ɗen haani wolude e bange fiyakuji ɓille diina maɓɓe. Haray oɗo ceerno meɗen imam al-ahsa'i o ƴetti ngal damal ɗon, o waɗi ngal gimɗi, o fuɗɗori no jangirnoɗen noon ka kanko kadi ka daɗɗande makko o maaki: bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi hamdan laysa munhasira ala ayadihi ma yakhfa wa ma zahara, thumma as-salatu wa taslimu al-muhaimini ma habba as-saba fa adarra al-aridu al-matara ala alladhi shada bunyana al-huda fasama wa sada kulla al-wara fakhran wa maftakhara, نبينا أحمد الهادي وإطرته وصحبه كل من آوى ومن نصر، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب الأولى ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجا إذا هشرا. ɗum ɗo ko muqaddima makko on, kanko kadi o addi en e damal aranangal bab ma ta'taqiduhu al-qulubu wa tantiqu bihi al-alsunu min wajibi umuri diyanat. ɗo ceerno on almami mawɗo on ibnu abi zayd al-qayrawani, hakke ko tawi ko gando, ko ƴellitiɗo e sharia islam on, anduɗo kadi aqida islamiya on, selluɗo on, ko o jamma ko maliku saghir, yo Allah yurme mo rahimahullahu ta'ala. ibnu abi zayd al-qayrawani ko kurkani madhab maliki on kon, ko selli ko mari gandal e ko andi sharia islam on e dow lawol almami maliki ngol. O wa'ani mofte ɗen, o wa'ani karamoko ɓen wasi ko almami maliki fanɗintina artira, o jamma maliku saghir. o maaki e ngal ɗo damal baabu ma ta'taqiduhu al-qulubu wa tantiqu bihi al-alsunu min wajibi umuri diyanat. dambugal ma ta'taqiduhu al-qulubu ko ɓerɗe ɗen duwa fiɓude kon, wa tantiqu bihi al-alsunu ɗenɗe ɗen kadi wola ɗum, min wajibi umuri diyanat immorde e waɗɗiɗi fiyakuji diina kan. o fuɗɗi damal ngal o maaki: wa awwalul fardi imanul fuadi kaza nutqul lisani bima fi dhikri qad sutira anna al ilaha ilahun wahidun samadun fala ilaha siwa man lil anami bara rabbus samawati wal ardina laysa lana
رب سواه تعالى من لنا فطرا وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا لا يبلغ عن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتقر وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر تنجني كدون هات ودنكا haray hande ko baytu sappo e nayaɓo wonɗen immitorde en jangay ɗon ila masha allahu ceerno o maaki ka baytu sappo e nayaɓo ɗo hayyun alimun qadirun walkalamu lahu hayyun alimun qadirun walkalamu lahu fardun sami'un basirun ma arada jara fardun sami'un basirun ma arada jara o maaki ka baytu sappo e jowaɓo wa anna kursiyahu wal arsha qad wasi'a kulla samawati wal ardina id kabura wa anna kursiyahu wal arsha qad wasi'a kulla samawati wal ardina id kabura o maaki ka baytu sappo e jeegaɓo walam yazal fawqa dhaka al arshi khaliquna بذاته فاسأل الوحيين والفطرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا وماكي كريك بيت سبوي جيتابو إن الألو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ إن الألو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ وماكي كبيت سبوي جيتا تابو فالله حق على الملك احتوى وعلى الأرش استوى وعن التكييف كن هذرا فالله حق على الملك احتوى وعلى الأرش استوى وعن التكييف كن هذرا وماكي كبيت سبوي جينا يابو والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وماكي والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى عندك طلب طيب حي عليم قدير والكلام له فلا ينبذ له بسم الله الرحمن الرحيم حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا إن الألو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن هذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم كادو دين إسلام ko adete jangede e makka adete andede e makka ko imanu on bi mana sellugol finde nden den andi ko non cerno meɗen on al cheikh abdourahman al akhdari al maliki as sunni
Sheikh Abdurrahman al-Akhdari maliki yankejo madhaban sunna yankejo aqidatan o makani en ka deftere Akhdari awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi ka awwalu arande ma yajibu ko waddi ala al-mukallafi e dande hellifaɗo tashihu imanihi ko sellingol finde limana ko makko bi mana ko ɗum woni islahul aqida moƴƴingol ma moƴƴintingol finde mum nden ka islam karama ko ɓen fuu fottani wonde ka bangal islam ko jangete kon ko aqida on fuɗɗorte al aqidatu awwalan woodi noon woɓɓe goo wi'oɓe haray o aqida ko timete ɗum sa heeɓi mustawa lugawi ma heeɓi mustawa niveau towuɗo ka luga haray hande kadi defte aqida ɗen a timayɗe kono ɗum ko haala non neɗɗo fuu kala ko wiyete fannu kon ko jangete ka islam koko jangete koko fiinete koko ƴettete e goɗɗo ko ɗum waɗi kala wiwɗo o jangay o timay aqida on ka defte o timana hoore makko hara o jangari mo hande kadi o heɓoye gotel e fitnaji ɗin ɗiɗi goo o feƴƴintina o ñaaɗina o feƴƴintina o waɗa huluwu e aqida on han tawa o yiyaari hay gooto hande kadi ko julɗo sina hoore makko ma ɗum o waɗa tarassul o morto o jippito o foydintina fi islamu han tawa fayda kadi ɗon kadi o wonari sina foro fof ko ella feƴƴintingol ngol ka diina ko ella accitagol kadi e fi diina kan itta bote e makka kadi ɗum ko ella goo kadi siko ka defte sharia ka defte fiqu si on tigi wi on darana e hoore makko timana e hoore makko masalaji ɗin ɗon o yeeɓa ñawoje ɗen imamu shafi'iyu yo Allah yurmeɓe ɓe maki man tafaqqaha fi butuni l kutub dayya al ahkam kala wiwɗo andinoto diina kan ka nder defte kañum tum hara ko e laawol timugol o yeeɓa ñawoje ɗen bal o jillidiray ko jillodira o boolidiray ko boolodira idan oɗo fannu aqida ko fannun yudras ka baqil funun oɗo o jangirte wano ɗiya fannuji jangirte noon wano jangirta tajwidu noon e juuɗe ceerno mum jangira sharia on e juuɗe ceerno mum jangira tafsiru e juuɗe ceerno mum ko noon kadi woniri aqida on kadi a jangay ɗum e juuɗe ceernoɓe mum ɓen karamakoɓe aqida ɓen ɓe etike moƴƴa halafan wa salafan sakkitiɓe attinoɓe sakkitiɓen ari yanñi defte attiɓe ɓen ko ɗum waɗi ceerno meɗen ibnu abi zeyd al kayrawani winduɗo arisala on karama ko ɓe fottani wonde oɗo ceerno o nafi mofte ɗen saabu accani mofte ɗen deftere sharia kendere mo janginde o muutoto e bange ñawoje sharia ɗen hara ko e laawol almami maliki ngol kono noon no o daɗɗiri deftere nden noon ka udditande mayre ko addi ɗon kon e bange sifaji allah ɗin e bange piiji duwaɗi gomɗineɗe e ko hana riwede e ko julɗo hani andude o hoolo fi bangal aduna e bangal lakara wano nduɗo weendu wiyetendu alhawdu e wano oɗo sirate e wano natugol aljanna malaɓe ɓen e natugol yiite malkisaɓe ɓen e ruhuji gomɗinɓe ɓen ka marete ɗon ka barzakh hara hiɗi e nder ko wewa colli ɗin no wirida e ruhuji ɗin ka aljannaji aɗo yimɓe ɓen immintinede ñaawe ɗum ɗo ko e finde islamu nden mo andari ɗum ɗo haray o majjama hunde nde o haani andude idan waɗugol makko ɗum ɗo ka daɗɗande deftere ari sala nden ɗum ɗo holli wonde ko gando laaɓanɗo mofte ɗen reedu ko gando cenɗe ɗen ɗiɗi kala oɗo ceerno meɗen imam al ahsa'i al maliki seeniɗo ɓaawo oɗo yo Allah yurme ɓe kamɓe ɗiɗo ƴetti on muqaddima ɗon kadi waɗimo juɓɓudi gimɗi cuuɗi ɗin ko 9 gimɗi gila ka fuɗɗode han ka rawnode oɗo kadi o kurkanike islamu on bal o toppitike tinnare ceerno attiɗo on yo Allah yoɓɓe kamɓe ɗiɗo kala ko ɓuri moƴƴude joddi haray o maki ɗo ka baytu 14 e damal mata a taqiduhul qulubu wa tantiqu bihi al alsunu
min wajibi umuri diyanat imo sifade Allah mo jonnitude Allah sifaji makko ɗin o maki hayyun alimun Allah ko wuruɗo anduɗo hayyun ko wuruɗo alimun ko anduɗo qadirun ko wawuɗo ko hattanɗo wal kalamu yewtere nden kadi lahu ko kanko Allah heerani ko honɗum o faala wiide ɗo allahu hayyun hayyun la yamut ɗum ɗon Allah yewti en ɗum ka ayatal kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum Allah ko wuurowo mo mayata mana alqayyum on ko inɗe Allah firtirade alhayyu on ɓe mana Allah ko alhayyu wuuruɗo alqayyumu ko heddotoɗo mo iwata o maki ɗo hayyun Allah ko wuuruɗo qadirun ko wawuɗo wallahu ala kulli shay'in qadir mana hayyun hayyun oɗo ko ismun sifa makko on ko alhayatul baqiya gurdan heddotoɗan alimu sifa mum on ko al ilmu ilmun bi jami'il ashiya'i qadirun ko al qudratul baligha ko kudduriye bi mana ko wiyete hattande yottinde nden nde raɓɓiɗa Allah immanta ko hunde feere makko nden ronka yo nden hunde ɗo waɗ raɓɓiɗugol feere makko ronkina nden hunde ɗon wonugol kala ko kanko Allah o faala yo waɗu o warrayno o faalira noon fewndo o faala ko ɗum woni alqadiru ko qudratun tammatun ko bimana ko wiyete ko cembe e hattande e bawdi timmuɗi wal kalamu lahu yewtugol kadi ɗum no wodani Allah ɓeya yimɓe ndeya fedde wiɓe Allah yewtata ɓen taw hiɓe yeddi alqur'ana sabu Allah tabaraka wa taala wi wa kallama Allahu Musa takliman wa qala Allahu Allah wi o wi kadi Allah yewtidi e Musa joni noon ko honno Allah riwirante wowlugol riwangol Allah wowlugol itta e makko wowlugol ngol ɗum ko riwugol sifa e sifaji makko ɗum ko ustugol mo kanko Allah tabaraka wa taala wonande waɗuɓe ɗum ɓe yo Allah arsi kuɓe ɓe tuuba o mayidi e ɗum o mayidi e fitna ɓe wi noon achaddul fitna ko fitnatun fi ddin ko ɓuri bonde e ko ɓuri mawnude e fitna fof e tana ko tana yanɗo ka diina wal kalamu yewtugol ngol lahu no wodani mo kanko Allah o yewtay kanko Allah woni o yewtirta no yewtirten noon o wi fardun kanko Allah ko bajjo sami'un ko nanowo basirun ko yi'owo ma arada kala ko o faala kanko Allah jara ɗum ko dogay ɗum fardun kanko Allah ko bajjo sami'un ko nanowo basirun ko yi'owo ma arada ma on ɗo ko jami'u dendangal arada ko kanko Allah o faala jara ɗum ko waɗay ɗum ko dogay ɗum mana ma arada jara on firtani en qadiru non kala ko Allah faala ɗum ko waɗay ɗum sami'un wa basirun Allah ko nanowo Allah ko yi'owo wona firiroɓe ɓen sami'un on ka qur'ana wonde ko huɓiniɗo basirun ko anduɗo as-sam'u lillahi ta'ala wal basaru lahu walakin yasma'u wa yara kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala kanko Allah ko nanowo ko yi'owo kono no hanirani mo non kanko Allah nano faaliraɗen non ma no sikkirten non ma no faalirteɗen non yo yi'u sen firay Allah ko yi'owo haray ko ye wi'u ene Allah no yirawa no yimɓe ɓe yirita non la Allah tabaraka wa ta'ala imo yira himo nanira no hanirani mo non kanko Allah kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo no tabiti alqur'ana Allahu tabaraka wa ta'ala wino Musa e Haruna o wi yahe ka fir'auna inni asma'u wa ara inni no min asma'u miɗo nana ko waddoton kon wa ara miɗo suti kadi idan Allahu tabaraka wa ta'ala ko nanowo ko yi'owo ɗiɗo ko sifaji ɗi o tabintinani hoore makko la budda julɗo faalaɗo yo finde mum sellu o tabintinanayi ɗum Allah o maki kadi wa anna kursiyahu wal arsha qad wasi'a kursiyu Allah on
kursiyu ko kalima ko jullere. Amma al arshu firo mun gon ko ɗaggal ma danki, ɗaggal ma danki ko ɗum woni firo kursiyu yani arshi on. O wi en andu wonde Allah tabaraka wa ta'ala o ɗo kursiyu makko on ɗum woni jullere makko nden, e arshi makko on ɗum woni ɗaggal ngal ma dankikin, kad wasi a ɗiɗo ɗiɗi yaaji. ɗiɗo ɗiɗi ko yaajuɗi ɗiɗi, ɓe mana yaajendi ɗin ɗo ko o faandi ala ko ɗum mesindiritte, ala wawɗo wadde mesure holla kursiyu Allah on ma arshi Allah on no fotira ni yaajude. bal Allah ko wi en ko wasi a kursiyuhu samawati wal ard, ka ayatal kursi o wi kursiyu makko on hino yaaji ɓuri asamawuji ɗin e leyɗe ɗin. ko ha honto ɗum yaaji, ko ha honno ɗum fotata yaajude, kanko tam Allah andi ɗum. ko ɗum woni kad wasi a kulla samawati wal ardina, kursiyu Allah on e arshi makko on yaaji ɓuri asamawuji ɗin wal ardina e leyɗe ɗen. id kabura, nde tawi ɗiɗo ɗiɗi ko mawninaɗi. ko hombo mawnini ɗi? Allahu tabaraka wa taala waɗi kursiyon e arshi on ko mawnuɗi ɗiɗi, ɓaawo kanko Allah siforɗo ɗiɗo ɗiɗi on ko mawnuɗo, ɗiɗo ɗiɗi mawna e ɓuri kala ko waɗi. o maki walam yazal fawqa dhaka al arshi khaliquna, walam yazal serari, bimana lam yazal ko iwata, serari ko bimana bortata, iwata, dirtata. ɓe wiyay lam yazalu ko kalima tufidu listimrar, ko kalima tindinowo jokkodirgol hunde hankin wo hande wo jangowo taƴodirta. ɗo geli Allah no wi en ka simore baqara, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. ko ɗum woni hankin ɓe haɓino nelaɗo e sahaba en, hande ɓe haɓino mawɓe moɗon hankin fi dina kam, heɓe haɓude on onon kadi ɓe haɓoye kadi ɓiɓɓe mon e taniraɓe mon ara yoɓɓen kadi. maki ɗo walam yazal serari, iwari, iwata, fawga dhakal arshi, e sengo dow on ɗon arshi, khaliquna taguɗo en on. bimana Allah taguɗo en on o serari, o iwata ka sengo dow arshi. o wi bi zatihi, kanko noon tigi tigi ka zati makko. fas'alil wahayayni, lando wahayuji ɗin ɗiɗi, lando haboraɗi ɗin ɗiɗi, ma haboranɗe ɗen ɗiɗi, ma wahayuji ɗin ɗiɗi, lando ɗi wal fitara, landoɗa muulu ngun kadi ko wiyete nature on kadi. ɓe mana himo wiide en Allah iwata, Allah no ka arshi, sengo dow arshi makko. e musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum kadi qur'ana tabintini, arrahmanu alal arshi stawa, Allah jo yurmede o fotodiri ka arshi makko. goɗɗo e yimɓe haalaji arno min ahli lkalami wal falsafa, ani ka falasifiyun, goɗɗo e maɓɓe arno ka imam Malik. o wi Maliki an a tabintini Allah fotodiri ka arshi. Maliki maki hatta mi tabintina ko Allah janti. Allah tabaraka wa taala wi arrahmanu alal arshi stawa, Allah fotodiri ka arshi makko, hatta mi qirrito ɗum, hatta mi ñinna ɗum, mi tabintina ɗum, mi fiɓa ɗum. o yawi almami Malik awa yetin ko honno Allah fotodiri. andi ko ɓen jogui o philosophie wiugol Allah ko kanko tagi arshi o, kanko tagi kursi o, ko honno o tagiri hunde o woni e mayre kadi. ɗum ko landotoɗa ɗum ko goɗɗo goo, ɓayno woodi moƴƴinɗo oto, o moƴƴini oto ha gasi o doginigal ka. ɗum ko bani adama landotoɗa ɗum, wona Allah tabaraka wa taala landotoɗa ko honno o woniri e konko o moƴƴini. jabawol ngol ko honɗum, ko non o yiɗiri yo woniri, ko non o warri, ko honɗum wawde, ko non o yiɗi yo wonir, ko non o warri, ko honɗum wawde sina jaɓugol. jaɓugol golɗina o yata e famari. o fuɗɗi wenjude almami Malik. almami Maliki maki al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a. e fillayego maki wa jahduhu kufrun. almami Maliki maki al istiwa'u fotodiri ɗum ko anda ɗum, ko wontirgol ka towiti. wal kayfu ko honno Allah woniri non ka istiwa'u, ko honno Allah fotodiri ka arshi makko,
majhulun ɗum hiɗe majja ɗum kano wodi annduɗo ɗum ko nelaɓe annabaɓe humpitaki enen en anday ala annduɗo ɗum wal imanu bihi gomɗingol ɗumgol noon wajibun koko waɗɗi en landagol noon ko honno ɗum woniri wa su'alu anhu bida landagol fi ɗum ko an fuɗɗi ɗum ka diina moƴƴuɓe aran ɓe landaki ko honno Allah fotodiri ka arshi makko e fillayego ɓe maaki yeddugol ɗum ko keferako sabu yeddugol Allah fotodiri ka arshi makko ko yeddugol ko Allah janti ka alqur'ana yimɓe rafidankoɓe goo firay aya on arrahmanu alal arshi istawa ɓe inna istawla Allah lammini ka arshi makko ɓe fira wa jaa rabbuka ɓe wiya wa jaa amru rabbik wona Allah aroyta ko yamirore Allah aroyta ene Allah wawano wolirde noon siko noon woniray noon si tawi Allah lontin ka arshi makko o ronku wawde wi'ude o lontini ka arshi bal na ɗum o wi seede na ɗum wona ɗum o wi Allah fotodiri ka arshi makko holli wonde fotodirgol ngol ko hana ɗum hoolede hana ɗum gomɗinede ɗaɓɓantake kadi firo ko honno e ko honno gasirta fi hen ɗum a ɗaɓɓitata ɗum ha yiya a ɗaɓɓitata ɗum ha yiya he goɗɗo anote karama kojo e mo lando mo fi Allah wo ko honno Allah wontiri dow ga ceernon inni ene hiɗa wawi ɗan kalkilande quantité ndiyan ko yaltuno e ɓemma wonma kon o yawi mi wawata ɗum saabu fewndo ɗum waɗi hari mi ala ɗon o wi awa fewndo Allah woni ka woni ɗon a ala ɗon ko honno andirta ɗum bi mana yimɓe falsafa ɓen yimɓe haala ɓen ɓe adday lande hara ko guɓɓagol tawhidi on fi bonnalngol ma finde nden kono si tawi hiɗa deeƴi e ko fiɓuɗa kon hiɗa jogani dalil hiɗa andi wallahi ɓurgol fello welanayi ɓe fi ɓurgol ma takunu jabalan rasihan a wonayi fello iringo a welata dirtinde haden sunna finde o wela ɓorde e finde makko idan o maki wa anna kursiyahu wal arsha qad wasi'a kulla samawati wal ardina id kabura wa lam yazal serari fawqa dhaka al arshi hino sengo dow on arshi ɗon hino ka dow arshi ɗon ma ka arshi ɗon haaliguna taguɗo en on bi zatihi ka jaati makko kanko tigi fas'alil wahayayni lando wahayuji ɗin ɗiɗi ɗum woni qur'ana e sunna qala llahu e qala rasul wal fitara landoɗa muɗum ngun kadi o wi o wiwgol en ɗo bi zatihi ko tawde finde nde nelaɗo e sahaba en e moƴƴuɓe aranɓe ɓen fiɓanno Allah ko wonde Allahu fawqa samawati fawqa arshihi aw ala arshihi bi zatihi wa ilmihi amma ilmuhu faqad yakunu fi kulli makani Allahu tabaraka wa ta'ala himo ka arshi makko jaati makko e gandal makko kono gandal makko ngal o accitingal hingal e kala nokku bimana Allahu ala arshihi istawa wa fi kulli makanin bi ilmihi Allah himo ka arshi makko ko ɗon o fotodiri kono gandal makko ngal no huɓidi kala nokku bimana ala ka hunde woni ka hunde wawi wonde ka hunde gasata wonde sina gandal Allah fi nden hunde ɗon hino ɗon ko ɗum waɗi fus waɗata sina e gandal makko fus yanata sina e gandal makko hunde wonata sina e andal makko ko ɗum woni Allahu tabaraka wa taala ko muhitun bi kulli shay'in ay bi ilmihi ko huɓidiɗo kala hunde huɓidori gandal makko ngal o wi fas'alil wahayayni on lando wahayuji ɗin ɗiɗi ko qala Allahu e qala rasul julɗo no duwa andude si nelaɗo maki maku on selli wona yawiteteɗo sabu on e qur'ana ko yamira ɗum yo jaɓe yo ɗoftane Allah tabaraka wa taala wi atiu llaha wa atiu arrasula ɗofte Allah ɗofte nelaɗo ko andirton ko nelaɗo makata kon kadi ko wahayu sunna si o selli ko wahayu ndaare ko Allah yewti kon fi nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam kon ɗume maki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nelaɗo oɗo yewtirta beleɗe kala ko o yewti Allah wi ko wahyun yuha si oɗo maki noon ko on ɗum mako makko wonta wahyun yuha ko wahyu mo wawina e muɗum ko ɗum waɗi e dartagol sunna on si a yeddima ko nelaɗo selluɗo ga e maɓɓe ma a fenni kuugal maɓɓe sellungal ga e maɓɓe
haray a yeddi Allah tabaraka wa ta'ala, haray a yeddi Allahu subhanahu wa ta'ala ñawore nden ko wotere. O wi lando kadi muulu on ko wiyete ko natiɗon kadi no holli wonde Allah ko dow ga woni. si a awi kaaba wangal fuɗɗike fuɗude ko honto ngal ɓantirta hoore, ko dow ngal ɗaɓɓitirta, sabu arsikowo on nguure kaaba on ko dow wontiri. si woni ceeɗu ngun ari leydi ndin ndi kokki ndi yoori, jooli ɗin e canɗi ɗin ɗuytori ndiyam ma ɓeeɓi, on yiyata nagge no uggini ka haray nayi ɗin no ɓanti tun no huuna, sabu yiɗi andi jon ndiyam ɗan ko honto woni ko dow. wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, ko foda ɗon kon e arsike mon on ko sengo dow wontiri. idan ɓay arsikowo won ko ton wontiri, hande kadi daabeji ɗin ɗi ugginota ko ɗi ndaara ley, eɗi andi ɗi heɓirta ndiyan sina wonɗo dow on. ko ɗum waɗi a tawa e nayi ɗin, wo pucci ɗi, wo kulle ɗe, wo colli ɗi, wo ɗi fof e majjare ɗi ɓanti ɗi ndaarira dow ga, sabu ɗi andi arsikowo won ko dow ton woniri. ko honno noon nagge ɓuritta goɗɗo andugol ko Allah woni. ara on tigi jofi ɗi sakkitorde ɗen ceerno maaki innal uluwa bihi l akhbaru kad waradat, towugol Allah wontira sengo dow on, lahu akhbarum ɗum no mari, bihi l akhbaru ɗum no mari habaruji immorde qur'ana e sunna, kad waradat ɗi jolika bindi, ino jolnaka defte. anir rasuli ino egga e nelaɗo, tabitugol towitugol Allah wontira sengo dow on, fatabi'i jokkitu tun awa, bi mana fatabi'i jokkitu man rawa ɓe filliɓe ɗum, wa qara ɓe ñinni ɗum ka defte, bi mana ɓe janni ɗum. sa jokki filliɓe ɓen Bukhari en Muslim en sunanuji ɗin ka Abu Dawuda ka Tirmiziyu ka Nasa'iyu e ko waywa muɗum, a yiye nder ton fillayeji tindinɗi ɗin wonde Allahu tabaraka wa taala ko sengo dow o woniri. zati makko kin ko dow o wontiri, gandal makko ngal kan ino huɓindi kala nokku. fa hadha huwa dars hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu fardun sami'un basirun ma arada jara wa anna kursiyahu wal arsha qad wasi'a kulla as-samawati wal ardina id kabura wa lam yazal fawqa dhaka al arshi khaliquna bizatihi fas'al al wahyayn wal fitra innal uluwa bihi al akhbaru qad waradat anir rasuli fatabi man rawa wa qara. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.